Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Selamat datang di Banda Aceh. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah barang-barang bawaan Anda dan berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Perlu kami sampaikan bahwa bagi penumpang yang akan turun di sini dan memiliki label bagasi merah muda, bagasi Anda dapat diambil di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda. Dan demi keselamatan Anda, harap berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Iskandar Muda International Airport. Welcome to Banda Aceh. Please remain seated until we have reached our parallel parking position and the passenger post sign is off. Please do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building. Before disembarking, please check all your personal belongings. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the overhead compartment. We would like to remind all passengers who disembark here and have pink baggage tag, your baggages will be delivered nearby the passenger stairs. Please prepare your cabin baggage tag ready. And for your safety, please be careful when stepping down the stairs. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam.